Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi dhawi tab'is salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma habli qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farjan ajila wa qawlan maliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang pendengar rahimakumullah. Bak malamnya kita sambung dalam pelajaran kita yang kalewat. Rencana kita tadi baca kitab An-Nawadir, barang-barang yang jarang diperdapatkan. Makna daripada An-Nawadir, karangan Syihabuddin Al-Qalyubi. Bak malam yang kalewat kita kali kita baca heboh hikayah. Bak malamnya, bak kesempatan kalinya kita tatamong di dalam hikayah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatur rabi'ah. Hikayah yang keempat, ibadatus solihin. Nak pegah di sini bak masalah ibadat urun soleh. Urun saleh kiban cara ibadat. Kiban sembahyang urun saleh. Sehingga beliau lagian menumpuk solihin ibadat. Sehingga beliau menumpuk jabatan yang lagian luar biasa. Kiban ibadat ganyan. Sehingga ganyan lagian hebat. Sehingga saleh ke. Kiban ibadat. Jinau nak pegah. Hukiyah dihikayahkan orang. Anna Asam bin Yusuf ata ila majlis Hatim al-Asam. Bak saboro Asam bin Yusuf nyo nejak bak majlis pengajian Hatim al-Asam. Hatim al-Asam nyo merupakan salah tidra ulama zahid, zuhud tak beliau. Zuhud tak beliau. Makanya zahid beliau terkenal. Beliau urun zahid. Bahkan berat musifat dengan zuhud, urun hana permunli kepada dunia. Zahid adat beliau. Rupanya di Asam bin Yusuf Batabawrod gejak bak majlis pengajian beliau, majlis pengajian Hatim al-Asam. Fa'aradal i'tiradu alaihi. Rencana Hatim al-Asam nak berangkat ni awal. Ya awal katuk pengajian. Ya awal. Manakala lagi kan faqala lahu kun tungku Asam bin Yusuf bagi Hatim al-Asam, bagi ulama yang zahidnya. Kun lihat Asam bin Yusuf, beliau kagak hadiri pada tempatnya. Dia tanya, ya Aba Abdurrahman. Rupanya nan beliau biasa dikunyah dengan Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Biasa dikunyah ligap lagi yang imahai Abu Abdurrahman. Imahai itu gemahai li Asam bin Yusuf. Hai Abu Abdurrahman, kaifa tusalli? Kiban idron sembayang. Sehingga ngan sembayang kata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembayang kata tegah daripada buat fahsya' wal munkar. Kiban sembayang kata tegah sehingga ngan sembayang kata haruh kata pubuk lebut keji, hanruh kata pubuk lebut munkar. Kiban ibadah kata. Kiban sembayang kata ibadat hat. Yan. Di saat lagian katanya li Asam bin Yusuf bak Hatim al-Asam. Rupanya fahawwala Hatimu wajhahu ila Asam. Rupanya paling ke Hatim al-Asam nekalan di atas wajah Asam bin Yusuf. Kekalan ada katnya. Di saat kekalan ada katnya. Wa qala lahu. Dia jawab, gekun bagi Asam bin Yusuf. Kibang dia jawab, hai idza jaa waqtu shalah qumtu. Di lon cara lon pedang sembahyang, ilon cara sembahyang lon
apabila kat ruh hotel semayang, hai lun semayang. Lun pedang semayang. Fa atawaddau wudu'an zahira wa wudu'an batina. Di saat lun semayang, segala majlis lun tung wudu' ilai, wudu' zahir dan wudu' batin. Zahir batin lun tung wudu'. Faqala al-Asam. Tanya mbak matanya li Asam bin Yusuf. Kaifa wudu'ul batin? Hai. Kaifa wudu'ul batin? Kipan wudu' batin? Hantam teringa pihna wudu' batin. Dia biasa ada kalan biasa wudu' zahir nyan thang kamu phom. Adapun wudu' batin lu hanam phom kipan cara? Kipan cara tak bersih batin na yang? Kipan cara tak penglih batin na yang? Ya, rupanya tanya Asam bin Yusuf. Jadi faqala jawab li Hatim al-Awsam matanya. Amal wudu'ul zahir. Amal wudu'ul zahir, adapun punya wudu' zahir, faghsilul a'dha' bil ma'. Lurah bina anggota-anggota lun, lurah muka, lurah jaro, lun tampuh hule, lurah kaki, yang ubina anggota-anggota lun dan atas sunat yang lain, lurah mandung dengan iya. Yang wudu' zahir. Wa amma wudu'ul batin, adapun wudu' batin lun, faghsiluhu bi sab'ati asya'. Lun rah anggota lun dengan 7 macam. Dengan 7 macam lun rah anggota lun. Lun pergilih tubuh lun dengan 7 macam. Gimana cara 7 macam? Tata 7 macam bit taubati. Yang pertama lun asal kat terus hotel semayang, lun semayang, lun tung wudu' zahir, lun tung wudu' zahir, lun taubat di atas buk-buk dosa lun. Astaghfirullah. Lun taubat. Masya-Allah lun bunuh na lun pubuknya. Lun taubat ile. Wan nadamah dan penyesalan. Di saat kat ruh hotel semayang, lun nak semayang, lun menyesal di atas pupul dosa yang kali lun pubut. Lun menyesal. Timbul penyesalan lati lun. Wa tarku hubbid dunya. Dan lun tinggai cinta kepada dunia. Lun cinta kepada harta, lun kubah. Sehingga hartanya seolah-olah hanya penting. Lun cinta kepada segala sesuatu mata benda dunia, mandum lun kubah. Lun kubah bina galak-galak kepada dunia, mandum lun kubah. Sehingga lun siap menghadap Allah Ta'ala. Dalam yang 7 yang wasana'il khalqi, lun tinggai puja makhluk. Hana galak lun puja-puja legop. Dan lun hana galak lun hana galak puja-puja legop. Dan lun hana galak puja-puja gop. Tinggai lun puja-puja makhluk. Wariasah, dan lun tinggai kepemimpinan. Hana galak lun puja-puja kepemimpinan. Pemimpin ya puja-puja lun. Lun hana galak lun kubahnya mandu. Wal ghil, lun kubah iri. Wal hasud, dan lun kubah dengki. Iri, dengki, cinta kepada pemimpinan, cinta kepada puja makhluk, cinta dunia, penyesalan dan taubah. Nyo lun kubah mandu. Lun taubah, lun lakukan 7 macamnya. Nyan ke wudu' batin ulun tuan. Yan, ilun yang kelagian lun semayang. Lun tung wudu' zahir, lun rah jaro, lun rah dempa-dempa dengan dan lun tung wudu' batin dengan lagi cara. Cuma azhabu ilal masjid. Di saat lun tung wudu' zahir batin, lun jak masjid. Fa absitul a'dha. Lun persiapkan anggota lun. Seolah-olah lun ka siap untuk semayang. Lun bentangkan anggota lun. Di saat kalagian fa'ural Ka'bah. Terus lo masjid lun kalian Ka'bah. Rupanya beliau tinggal di Ka'bah, di Mekah. Gejak Masjidil Haram. Di saat beliau terus Masjidil Haram ke kalian Ka'bah. Di saat kalian Ka'bah, di saat beliau katiap untuk semayang ke kalian Ka'bah ini. Fa'aqumu baina hajati. Maka di saat lundang lun kalian Ka'bah, di sinan ke lundang seolah-olah lun penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Lagi tanya nak menghadap Tiro Raja yang tanya melaki sabuh permohonan sang seolah-olah payah ke bi. Tetapi tanya cukup penting tanya. Menan ke beliau. Di saat lundang lun kalian Kaabah, lundang dengan penuh pengharapan bagi Allah Taala. Wa huzri, bak masanya lunzan wallahu nadhiri, wallahu nadhiri. Lunzan yang bahawa Allah Taala akan kalian lun. Kalian li Allah Taala akan lun. Lunzan di saat lundang di hadapan Kaabah, lun kalian Kaabah, lundang dengan penuh pengharapan, dengan penuh hajat lun tuan. Bak masanya lunzan bahawa Allah Taala akan kalian kepada lun. Wal jannatu ayamini, bak masanya lunzan lom syurga kalian na raunun lun. Wan naru an shimali, neraka kalian na rauye lun.
Wa malakul mauti khalfa dhahri, sedangkan malik maut kagedang dilikut lun, guna tarik nyawa. Lun kalian yang bahawa di hadapan lun Allah Taala tengah kalian kepada lun. Raunun lun syurga, ra'uya lun neraka, dilikut malik maut. Yang lagi yang lun dan atai lun nak semayang. Wa ka'anni wadi'un qadami ala sirat. Bak masanya lun seolah-olah tengah lun puduk gaki ulun tuan, tengah lun puduk dua gaki ulun tuan sang seolah-olah di atas tutu siratal mustaqim. Wate lundang lu semayang seolah-olah tutu seolah-olah ulun tuan tengah lundang di atas tutu siratal mustaqim. Kiban tutuanya cukup bahaya. Adukun minas sya'ri wa haddun minas saifi. Yang mana tutu tersebut adukun minas sya'ri, lebih halus daripada uk. Lagi uk di belah tujuh. Adukun minas sya'ri, lebih halus daripada uk tutuanya. Wa ahaddun minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Pedang yang luar biasa tajam. Itik on kaya punya pedang-pedang yang hebat. Itik on kaya ukuran di atas pedang putuh on kaya. Pakri ke tanya tajak tengah di atas tutu siratal mustaqim. Benar ke seolah-olah ulun tuan bak masanya tengah lun puduk aki ulun tuan di atas tutu siratal mustaqim. Nya hotel lun nak semayang. Wa ka'anni wadi'un kali. Wa adhunnu anna hadhihi salah akhiru salatin usalliha. Dan bak masanya lun zan, lo yakini lun zan la te ulun tuan seolah-olah sembahyangnya nyo ke sembahyang terakhir yang ulun tuan perbuat. Nyo ke sebutu aja kunci itanya tak perbuat sesuatu dengan keikhlasan, tazanlah, taniatlah sesuatu tersebut yang terakhir yang tak lakukan. Tanya apa sesuatu mentang yang tak buat, taniatlah buat yang merupakan buat terakhir yang tak mampu buat. Taniat itu apa yang tak buat yang bahawa malik maut kagedang likat ruang tu. Kagedang dia tu ulai tergena tarik nyawa. Syurga kalian nak raunun pu tak pilih itu rak kebaikan, pu tak pilih rak keburukan, rak neraka yang kan rak uya. Allah Taala tengah kalian kiban hambalun. Pu yang tak buat dan taniat buat tersebut merupakan buat terakhir yang akan tak buat. Entuk sang seolah-olah kamu meninggal. Yang habis ikhlas pun dah buat. Mana aja? Kunci tanya ikhlas pun yang dah buat kan? Niat yang bahawa yang terakhir. Ya, beliau lagi kan? Beliau kata yang bahawa yang sembahyang terakhir yang kita mampu buat. Summa anwi. Kemudian di saat kali lun siap berangkat pun untuk lun sembahyang, summa anwi lun niat tu. Sengaja lun sembahyang perle segala sesuatu pun yang perle. Lun niat wa akbaru. Kabbara yukabbiru wa ukabbiru bil ihsan. Dan bak masanya lun takbiratul ihram dengan penuh kebaikan. Lun takbiratul ihram cukup god. Allahu akbar. Cukup god lun teliti tak. Wa aqra'u bitafakkur. Bak masanya lun baca bacaan dengan penuh tafakkur, lun hayati makna. Lun baca bacaan lun hayati makna. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, tak jaga tubuh-tubuh dra memandum, wa ahlikum, tak jaga tubuh-tubuh keluarga. Lun baca apa yang lun baca, memandum lun hayati makna di dalam pemikiran ulun tuan. Lun takbiratul ihram dengan cukup god, lun bacaan dengan penuh tafakkur. Wa arka'u bitawadhu', lun rukuk dengan penuh tawadhu', merasa rendah diri. Seolah-olah Allah Taala lun penuh tawadhu', rendah diri kepada Allah Taala. Wa asjudu bitadarru', maksudnya lun sujud dengan penuh tadarru'. Wa atashahhadu birraja', lun duk tasyahud dengan penuh pengharapan. Dia habis lun baca at-tahiyyatul sampai habis lun mendoa bak ujung. Allahumma ighfir li ma qaddamtu, lun sambung memandum nyampu yang lun baca dengan penuh pengharapan ulun tuan. Penuh pengharapan doa ulun tuan. Allahumma ighfir li, ya Allah nampak ampun lun. Ma qaddamtu, sesuatu yang kau lewat ya Allah, yang kau ulun perbuat. Wa ma akhartu, dan yang kau tertakhir ya Allah. Dan yang tertakhir putraya kau ulun perbuat ya Allah. Memandum lun baca bacaan, lun baca tasyahud dengan penuh pengharapan ulun tuan. Wa aslamu bil ihsan, bil ikhlas, dan lun bi salim dengan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi. Lun niat ke lun bi salim dengan penuh keikhlasan. Fa hadhihi salati mundu salasina sanah.
Keperah li Hatim al-Asam ba Asam bin Yusuf. Hai Asam bin Yusuf, fa hadhihi salati. Nyo ke sembahyang lun. Mundu salasina sanah. Selama 20 tahun ka lun lagi cara lun sembahyang. Lun lagi cara lun sembahyang. Makanya lun ikhlas lun tuan. Ikhlas lun tuan. Makanya lun pubut nyon entek lun sembahyang sama dengan entek sembahyang lun nyan lun zan yang bahawa nyan sang seolah-olah sembahyang terakhir yang lun tuan pubut. Pakon lo yakin yang bahawa malik maut ka gedang likut lun. Oh mantang gebi umu sama dengan tinggal lun sembahyang lom. Di saat lun sembahyang lom lun zan lom yang bahawa nyo terakhir lun tuan pubut sembahyang. Watai kata watai selanjutnya berarti Allah Taala mantang gebi umu kepada ulun tuan. Lun sembahyang lom, lun niat lom yang bahawa nyan sembahyang terakhir yang ulun tuan pubut. Rupanya mantang gebi umu oleh Allah Taala. Lun sembahyang lom selama ilun tuan kalih tun lagi yan kalun sembahyang. Lun zan bahawa nyan terakhir yang ulun tuan pubut. Masya-Allah. Duknan ibadat urun saleh. Duknan rupanya ibadat urun saleh. Dukna ibadat tanya. Pu cocok tengok tentang syurga. Benarlah. Ka. Faqala lahu Asam. Bak masanya tu biat tu Asam bin Yusuf ba Hatim al-Asam. Dia geperah. Nyo ke sembahyang lun hai Asam bin Yusuf selama 20 tahun nyo ke sembahyang lun. Rupanya tu biat tu Asam bin Yusuf gipan tu biat tu. Hadha syai' la yaqdur alaihi ghairuk. Hai. Munye lagi yang pegah kan. Sang hanam tiropi yang sanggup selain kata gop sang mesido lagi ibadah kata. Tetapi walau tanya payah tak lakukan supaya nyan ke jalan-jalan yang kali ketumpuh le uru-uru awai. Memang memandum. Tanya coba satu persatu. Dengan penuh keikhlasan tasalim, dengan penuh pengharapan watai dah baca tasyahud, watai dah baca bacaan buh nyan Fatihah, buh nyan ayat dengan penuh tafakur, tahayati makna. Bacut-bacut. Baca-baca merno itu baca-baca wabaka bukaan syadida di saat lia kekenyan rupanya klik luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Nyan ke Allah Taala yang lebih tepat dengan kebenaran. Nyo ke ibadah orang soleh. Nyo ke ibadah orang soleh. Jadi nyo merupakan salah tabuh kunci tanya keikhlasan. Nyo ke cara ikhlas pu yang tak buat itanya lagi yang kali dilakukan sembahyang li Hatim al-Asam. Itanya bak sembahyang mantap. Jet tak pertama bak atra yang selain sembahyang. Contoh pu yang tak buat. Buh baik ditanya gotong royong. Taniat gotong royongnya merupakan gotong royong terakhir yang tak temung pubut. Dan buh bak buat yang lain. Pu yang tak buat sang seolah-olah nyan itulah buat yang terakhir yang tak temung pubut. Nyan merupakan kunci keikhlasan. Nyan ikhlas tak buat. Pakon malik maut ka gedang likut. Allah Taala tengah nonton. Allah Taala nonton. Putra yang teman. Kah bak malamnya memada ke hono yang dapat disampaikan. Insya-Allah pada kesempatan kali lain bertanya kalian hikayah yang keselanjutnya kasih ono yang dapat ulun tuan sampaikan lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Ulun akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.